Bakhalelwa ngamasongo kaSigonyela abantu abathathu okusola ukuthi basabisa owesifazane bemphoqa ukuthi avotele liphi iqembu lezepolitiki. Abasolwa abaneminyaka ephakathi ka-48 no-55 kulindele ukuthi bavele enkantolo yemantshi yaseRetafe ngoLwesine. Amaphoyisa athi-ke ngoLwesibili babikele owesifazane okuthiwa ufike esikhungweni sokuvota esikoleni iCibukulwana Secondary eRandmende eyovota. Kusolakala ukuthi kuqhamuke abesifazane ababili nowesilisa bambuza ukuthi uzovotela yiphi inhlangano yezepolitiki. Kubika ukuthi lo wesifazane ubesebetshela ukuthi-ke ivoti lomuntu liyimfihlo. Kusola ukuthi-ke laba bathathu bavele bamsabisa bamelela ukuthi avotele liphi iqembu ngoba uma engakwenzi lokho uzobe-ke ebeka impilo yakhe engcupheni. Okhuluma amaphoyisa aseLimpopo Brigadier Hlumani Mashaba uthe-ke uMgilwa ubeke udaba lwakhe kubasebenzi bekhomishini yokhetho i-IEC ababeke sebebikela amaphoyisa. Umkhuzi wamaphoyisa eLimpopo Lieutenant General Thembi Hadebe uthe-ke ukuboshwa kwalaba bathathu kungeminyaka yemizamo yabo yokulwa nodlame nokuqinisa-ke ezokuphepha ngalesikhathi-ke sokhetho.